علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Hanı ekber bağlamanı Tuğayn eylesin meydanı Hüseyin oğlu g'ayriyatkanı Hüseyin oğlu g'ayriyatkanı Tuğayn eylesin meydanı علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Hanı diyen doğru sözü bir kafir kırmadı gözün Benim için veren özü benim için veren özün Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Ey hanı düşmanları vuran Kafirleri bir bir kıran Zalim ortasına giren Zalim ortasına giren Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Ey hanı meydanda dolanan her pilavandan kollanan Susuz meydana yollanan Susuz meydana yollanan Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Ey hanı cismi dolu yara Derdimize yoktu çare Şehadet yolu bir kere Şehadet yolu bir kere Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Ey hanım mene dayak duran Halim ahvalımı soran Kimsesiz kalmayım gören Kimsesiz kalmayım gören Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Ey hanı Resul halkına düşmanı eylesin talan Onlarca kafir çalan Onlarca kafir çalan Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي 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 أكبر علي علي أكبر علي Ey Tallayım oğlu kurban olsun Hüseyin'e derdini yazsın Can babası dedi gitsin Can babası dedi gitsin Figan eylesin meydana علي علي أكبر علي علي أكبر علي
أكبر علي علي أكبر علي. تم تسجيل هذا العمل في استوديو الرسول الأعظم تل عفر. الهندسة الصوتية علي أكبر خانم. أداء الرادود الحسيني بشير الجعفري، من كلمات الشاعر الحسيني ذنون طلاوي.